Rugero wakwa murethiria umwega wa Meru TV nwithirite wina ugoro bubwega ukamitikiria ngomba kuthwangi kugwata ugeni kiri Nteto Cia Meru TV cha thaa igiri na arua kuri tariki 23 mweri jwa 10 mwaka jwa 2018 kurukinga kurikani omba kuthrokia na bauto kurukira Facebook Meru TV Kenya, Twitter @Meru TV Kenya, kana kumba kuthrogi twandikira message namba yetu ni tubye mugwanja inya imwe ithatu ithandatu 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 kenda kenda ni rietwa ukambita Gloria Mwirigi na kemberia na jarajari kitie gukinya kirimetha yetu ya Nteto ni ati aritwa na aritani bakuma Nteto Cia Meru South ni bogete boni baithuranirite bwakungana ni onto bwakigeranio kia mwicho ojwa mwaka juju na ibagieterete na nkero aritwa na bobakiaria ni bogete batena kumaka kinya kanentini ni onto bakuthurwa ni baithuranirite na ibiji bakomba kuthurwa bakiombana na kuthithia bwega kire kigeranio giki nkuruki nawe DCC wa Igembe no bwana Koske akiaria nombete kuthurwa akirikiria aciari na kubera kigerio gitumba kuthurwa gikiwa kinyandarika imwe na aciari bomba kuthurwa bagikena muno. Mwandiki wetu wa Nteto kuma Nteru umurethi waba na gututariria nkuruki kidaki male kutoka shule ya Getu twasinywa twalalama tukisema oversight safiri na ntukwe narua ekarija yo ntuko yejire kuma kigerio ke gutumurwa kya kuthikia ritwa ni kenda bakomba gutaika jara batairitwa jone nendene ya miaka na bale sukuru aritwa ni baithuranirite bwakungana na ni beterete kigerio giki bate kuonania bamakite kana bastokite nonto bwakwithura ngugeje bamitite miaka na ni bagwitikia bakathithia bubwega na ura kwagirite. Miki vyangu naweza sema sina woga wowote, nitafanya mtihani na nitafuzu. Kwa wale wengine ambao ni shule zilizotuzingira ama shule za the whole country, we want to wish you success in your exams. Shall you do well, prosper, put God first in what you are endeavors and God will show you the blessings. Marita yako mbetawa Miriam Kawera bumete skuru ya Josephine Girls High School. Okay, kolinga na skuru yeto itwithuranirite mno ndene kedio tokuiba twithuranirite boya mno na inko menyari to bange tia kwende pena obwae na ito komya twa kiruka kia to babange bakuigwa bena obwae kana bakuigwa yakaba bena baba ko lose hope yo kiruka kedio kiu nkendo bera twa kiruka kedio kiu na bakaibu nyobwae. Kwa majina naitwa Asli Hassan, niko katika kidato cha 4 chuo cha Josephine. Nimejiandaa kwa mtihani wa mwisho, nimejiandaa sana na niko tayari kwa kufanya mtihani huo, na ningetaka kuambia wanafunzi wengine wa kidato cha 4 mtihani ni ule wasiogope, na nawatakia kila laheri. Pia Waislamu wenzangu nawatakia kila laheri. Asante. Kwa majina naitwa Beki Vera kutoka shule ya Josephine. Kivyangu mimi nimejitayarisha kufanya mtihani. Najua pia wengine wamejitayarisha, wanafunzi wengine pia wamejitayarisha vilivyo. Walimu wetu pia wametutayarisha wakitutakia kila laheri ili tuweze kupita mtihani. Kwa wanafunzi wengine ningewatakia kila laheri na ningependa pia kuwaambia mweke Mungu kwanza na muamini ya kuwa mtapita. Asanteni. Wow. Ndene ya Igembe South DCC wa guko na reketie kuga utikigerio gikaiwa na nagwetikia ate urago arito baitanitwe Nteto ile baitani ni ciongwo babati gwithura bakiandika maratasine enditi manto ja kuia. Tupeani tu usaidizi wenu tuweze kuhudumia watoto wenu wafanye mtihani kwa environment ambayo ni tulivu, na pia tunatoa wito kwa wazazi. Katika taifa kuna cheche zinatembea kwamba wazazi wanasaidia katika wizi wa mtihani. Huku kwetu hatujasikia. Tunataka tu kuwahimiza ya kwamba tunajua watoto wetu ni wazuri, wametayarishwa vizuri na walimu wetu na wako tayari kabisa kufanya mtihani. Tusilete cheche zingine kujaribu kusema tuwaibie ndio wapate marks ya juu zaidi. Mpaka wakati huu tunapoongea mtihani huo haujatoka nje. Bado iko intact, haija leak, na hakuna mtihani ambayo inauzwa ambayo inasemekana ni mtihani kamili. Hiyo ni mtihani fake, na tunatoa wito kwa wazazi na wanafunzi pia
tusikubali kupoteza pesa. Unapoteza pesa na rasilimali yako bure. Aritwa nabo bariuga ibaithuranirite bakung'ana o amwe na aritani nontu miaka ena yonthe ni bethiritwe betairwa nteto ira ciuma maukune na bongwa bakithomaga bakuamirite mauku o bwega mwanka bakona nchenche iji na teikuga na nandi ni berigirite kuthithia mantu ja mega na ja manene jaria jakagwiria aciari o amwe na mugongo juju jwetu jwa Meru na Kenya. Wanafunzi wamejitayarisha kutoka kitambo. Silabasi tulikamilisha mnamo March hivi. Kutoka March wanafunzi wamekuwa wakifanya marudio na najua pia wao wamejiandaa, si eti ni saizi wameanza kujiandaa. Siambia wanafunzi wasiwe na woga, mtihani ni ule ule. Wengine pia wameufanya na hata nyinyi mnaenda kufanya, msiogope. Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma mirigone ya Igembe Mawa. Arito bonde batuja Meru TV na Dere FM tukomba kuthwa tukibwendera success pupas with flying colors kirimagiranio jenu. Na tutitana mbere ni ati family imwe Nteto Cia Kiagu nionenie kirero kiao bubo ne nyuma ya mutana wao kumba kuthwa agikwira ndene ya cell ya Kagoma police station. Kuringana na mo muthaka ujo mbere kuthwa akigwatwa ni askari ba Kagoma nikiria kerikana ati arina nchobi na nyumene omba kwithwa kana askari baba bomba kwithwa bakirega aye wanda wachiawe chia murimo joskari mwenka omba kwithwa agikwira cell. Mwandiki wetu Nteto Cia na gututaria nkuruki. Giki ni kirero kira kiumbite kwethira gikiumira ntura ya Kioru kia Gwondi gicigo mbunge ga Central Imenti na ni nyuma ya muthaka wa njeji uria umbite kwethira kigwatwo ni borichi bakagomerere Nteto Cia gicigo mbunge o giki na kwithira kingirwa cero ni kira gikwirikana ne kaumbite kwethira kigwatwo na nchobi ndege ni watho mantu jani jombite kwethira ya kijokia mukondo jonge ni nyuma ya muthaka ujo gukwira celi tubura family yombite kwethira kimeneria na muthuro jo munene na kuuga muthaka wao na arajitwe ni murimu jwa cukari na ndire bombere kuthira bakimwikiria ndawa ni kenda kaomba kunywa ni bombere ni kwingwa ni borichi. Marieto jakwa mbitagwa Eric Kimathi kuma Kioru na nthuri bwega mono nontu my brother na kuite gikunti kwerewa nontu agwatirwe ntariki 18 aramisi njuma itwaraukire noru kire Kagoma na itwaririe na askari na ikabendenya gutu suit na imbige twende noruru na batwiria wethiro tengirie komitwe nacio itwete na twete buru na ndawa itwamwikiritie no tunethagira ena thina ya sukari ndio diabetes na tomwiraraga tobera baraga kumnenkera ndawa ya ni ya mtu sindano ata gonjeka akajua na tuengirwe na tuteni na indori manto zau na inkwenda baje kierie atua ire ikombekeka no tu batusumburite mono naja Kioru kutugwata nchobi batutura tauni baturite ntuku nyinge mono batirimanite na njira ntiruga nchobi uri amwikirie ndawa imwe kurwowe na bagweta ibaregire na rojo ne twaraukire kaire tareo Saturday igoro togwikia ndawa baraugire hari no tendawa na batwenga twena mwekurwowe totena ngirie komi hakuna mtu na hakuna ndawa itapatia baugite na ndikiriro ne kiriro wangirwa thirikari kwethira rugitonyera mantu jaja na aria baugite ne kabakwairwa ni borichi baba na kwethira bakianga ikagwa magita kwa magita bakigwatangagwa na nandi ukuje ni muthaka uria umbite kwethira gikwira ceri ya borichi kiuria no komba kwethira gitetera family je bara baugite muthaka wawe na karite ndene gita riri nene borichi bakagoma batombere kwethira bakimwikia kotini na aria baugite baretagwa ngiri 19 muthaka uju akaomba ni kurekerwa ibwaga oni mbetagwa makimwenda ndi muturio Kioru batu twina kimago kinene nkuruki muthoro jo munene nuntu bwage ntubura bombiro kalikandene ntureje rira muthaka
wanja eje aumbire kwithirwa akira gwati na gwati na nchobi na rugete nchobi agwato tariki 18 iu ni aramisi aitia kaguma atinda kaguma arara kaguma aramisi atinda njuma mosi niraumbire gukwira station ya chali kaguma na turenda kumenya atiri turenda kumenya kethira askari bara bekaguma OCS ature kethira ga kithongo gitaruri taiki 19 ni kenda saba atumbo kwa kotini twenda kumenya atiri nontu bulu kethira kagitirwe gamba charia kana kaguma kenda gutuika saba agakara ntuko chionde atiketwe kotini nontu ne akie mtu ituje kulingana according to the constitution ituje mtu abatere kwa kotini within 24 hours akendele kito ko twenda kumenya gitumi OCS na mtu no abatere wekira saini mtu aikwa kotini ni kethera karegire wekira saini aikwa kotini bwajairi twenda kumenya atiri nontu kula antu betirolo ya saba station kule mantu polisi eregire kwa twenda kumenya OCS atwire officer ura are ndute ntukweu atwire no na gitumi aregire mantu jau niki kethira mantu ya tumba kuthika na tumba kumenya sababu batwe antu bakioru twe tayari gusukuma na OCS na thirikarewe mwanka tumenya gitumi ya sababu kwira station no tutumba gwitekeria gutwika antu bakagwatago owu bakirekagirwa kaguma bageto kwira station Marito ni Jospini wanja Sebastian mukuru wakwa akwatirwe aramisi tariki 18 ndambikira ndawa tariki 19 ndeta polisi yale gamnekera ndawa uko kumna kenda bandingira dimorokere bampera bitemtumike zibitali ngwetende dra OCS ateku na wandingira tadimo ambera mbetadwike mukuru sibitali ndi wetende mulingira dimo ambere ekariene mwetere mwankare akeja mike sibitali ndatanda mwetera kumwakatha standa no ganda gita upundana ndi gukinyanja tare koro satande ndo kumiro bandingere dimo bambira twete semane sibitali kotorengo ndabera unti jalo ndonte na mpesa yakuja na ukaere bandingere dimo bambira mukuru wakwa ateo unda mwana inchi akwenda thirikali ntetheria kumenya haki ya mukuru wakwa mukuru wakwa kwa ni gwethera ndagira ngirie kumiria kumurita kiuria ni atekethera kuri koti yombete kwethera kianjirwa kiri police station yeji koti ire kugitira arebi bara bakumba kwethera bakigwatwa amo na arugi nchobi ne ndege ne watho nare bakuga ni betherete bakianga ikwena gwetwa mbecha ne polisi ngeri tukuga pole sana kire family eji na twititana mbere nawe Senator wa Meru County Mithika Rintori no Nteto Cia nyumba ya kuingatwa na maiga nkomango na kinya guchuguchu ni akari iba Egembe South baraba ukari na muthoro na kuinga barabara ire bakuga nendo kangu mono na batikuona gwa gukurukira bubo ni nyuma ya Rintori kuija na kugeria kubariria nikenda abareka kuandamana na nkuruki kuthukia manto enderia Rintori onere manto ja kuthuka naomba kwithirwa akirumia ngari yawe amatoka agichoka bori vasi kana agichoka na iria itagwa bwanyuma nombere kwithirwa agikinya mutana umwe wa bikibiki Kande bore mando ya onda bokodivia, boya divia na bore
kateate kana within ya kienuza kikatiba. Utia makosa wako dhidi yake ya? Utia kudhibiti. Okay, akotie kaibo kwenda kudhibiti maandamano imekubaliwa na nini? Katiba. Na bonge branco ndo bora ni atire. Nenda. Na murithiria umwega wa Meru TV ukamitikiria mbombe kuthwa ngikunda turoi kanintini ngoba kuthwa ngichokera nyuma ya ndarika itikuraja uko magaruka mutamboni. Guteno wetete meka 30 note utingiombikia no karaga tweta nagwe andu kuchathira cha gweta uti okambikia utingira ndaga tindika gweta amuregi siko hey kimakarai muchetho ira kabaruga mutucho unambi Jojo mutujo raha. Dako iratire. Raha kutoka Joy Milas. Ai. Wamoyo kwera gokereta nkibo kareta mwana gitwero. Kara na una gitwero gyaku. Oyo mama mashimanya ugani. Wamoyo ana batekurete nkimagwe barugire ngyawe uteketeke. Natupikia raha premium. Mutujo raha premium ni mutujo ratutongeretie thokone. Mutujo jojo na musemojo mwega na nejoezaga familia kuinya na nkurukijure na vitamins o amana minerals na familia yaku ekarezanira ikenete. Mutujo raha premium jonekanaga andukene ira sije kene monoja mutuate ka mukundi stores lare Meru, Mawa na supermarket Jamadai Meru, Jube supermarket Nkobo, Joma supermarket Nkobo, Roadmap supermarket Mao, 7 Star supermarket Kariene na inge inyinge. Nkuruki mutujo jojo raha premium maize meal nijonekanaga kaunti ne inge za Kirinyaga, Embu, Kiambu, Nyeri o amwe na Nanyuke. Kirimanto nkuruki jagi mutujo raha premium maize meal turingire dimokiri 0723 730 539 kana 0701 530 849. Raha premium maize meal kwa raha ya familia. Githomo ni gintu kia bata ndene ya muturire ijomtu na neontu bontubo Bonten Media Group iria niyo Meru TV na Thire FM nitukujukia kanyagaka kuendera arito bonde bakirasi kia binana na kinya form 4 kigerio kikiega kia ujuri itarimo pia mwadan. I shall arise and bless your name. Bishop Dr. Linus Mwenda wa kanisa ya Deliverance Cathedral Meru
na gukugwata ugeni kiri mubango jwa Hour of Grace ntuku chionde tia Jumaine ni kwambia thaa 3 cia utuku mwanka thenya cia utuku tuthathaia mwathani na njira ya ruteto. There's a good God who loves you, and He has a good plan for you, and He has made that plan available to you. As well, that's the first practical step of anybody. Tutharimo turi amwe na gukurania na njira ya Gikristo. So there's a separation. Church will be my church. You are God shall be my God, because you live a life that honors God, a life that pleases God. That's now the responsibility of being a believer. Nikiri TV yetu ya Meru TV. Ibwega ni ontuba kuthura ugwatirite mutambone jwa Meru TV ukamitikiria ngomba kuthura wangi kugwata ugeni okairi ikena komba kuthura wangi kwa Nteto torachumbite kuthura igitukinyira utuko bobwa na arwana twitita na mbere akaribara batumera ndarasa ya Kiamuthi Nteto Cia Thura nibagukurukira kagitaga komo mono na bubu ni nyuma ya ndarasa iji kumba kuthura ikitharua kuri utuko. MCA Wanyaki East nawe Robert Kithinji nombite kuthura gichumiria na kuga baraba kagwatikana baraba bombite kuthura bakithithia ikarikariri bakomba kuthura bakijukirwa itagaria ria kiwatho. Mwandiki wetu wa Nteto Frank Munene na gututariria nkuruki Tigo kene kire karibe Kiamuthi Nteto Cia Thura para bethara bagitumira ndarasa Kiamuthi ndarasa redire twakithana na riu akarine kaba kuthura bagikurukira thina ara tukiarania na kariba Ntereji baugite ndarasa wethire twakithura kuri utuku na kuthura kwa ndarasa ukomba kuthura gukinyeria kari na mono na bachukuru barabara tumira ndarasa kuthura bakiuna nikenda bageta skuru bakiongera baugite ni mantu jage siasa jathire tujagitonyero ni makosa kuthura bakithithio nto jabu anto akuthithio babati kuthura bageta tongere na kuthura bakiaraniria nikenda bakomba kuthura bakithikirwo mathina jao na jombe kuthura jakithithwa ndagure hatha inya ndikuna hatha inya rati unira reo na ndi ndi kujairo ka jombo ro more mburia anu ratubairia na chanda manta amenya ilo mbana reo tuwe anti ona anto bakunira ngeto ngutharunia kamo wao tonto na to ndinja to kunira ro yende guru aga tukuna na chana to unaira antu baka kumenya na bako tuwe ene na mondo kukunyangira antu ndara ninya bakunira bachikuru nebo bare bagekete to ndo to handa chana mora akona kunira bakita chikuru na ibe babariri bakaunira na gairi so baba yukitu tuwe na mono tachekia muthinira thariru inda kotuko mondo basta na ntikumenywa bakwerekwa na betu be skuru na beta ande school na ba primary anda na betu be na thina mono nontu ukethira bakawa baringe kuthithia maandamano antu awita ngugite na ndinkona antu ibadithithie buthuku mono nontu antu batikara sheria njare nontu ukona twana na ndi uraturite thina kuma rukiria bakurira ande muthukio gwa na icithite lakini tuwete sheria ya bajukia nontu tuga tuithagio shungusi lakini ngucokeria mwesimigo wetu awikwa kiriro giki na kwijoreo akuga mbao cito rujine ciuthuranwe na inyamite akugura nontu bakiao kianwa kenda bambiria kiri Jumatatu lakini muthukio uthithite wate kumenya jaugo no icithite ande nkuibwa kama no ki mwesimigo Robert nontu bo twitika ngoreo ni turije ndarache ni rari process ine ekuthondekwa ndo etirujagwa na kuthukangia ndo erujagwa na maendeleo yaja liusikana siasa antu bashindo abetikairagia ni nyoro shindirwa ati umbo tumira antu bathithia buthuku pamumena antu bathomi ni baijura kioto gitairwa iki bara twashindana abo no benderete lakini antu batibati kugita bakithithagio u bombo mbera bakiria mianka 5 ethire ro batiathiria mianka 5 2022 bakeja kuko jaja tathithwa no ntwe twathithia enkorio tiri de barauga bate kuthitha kwenda sheria mweshimigo wakite nto muketha ampo mbagwira community ni thekane amantu jo theri maendeleo jatitagwa na inya kanto bakarenthi bakaraniria
onto Nyakisti ni nene indaraca nyingi muno ikwenda wakwa baba kotharia ko bawitia bakirwa etwa yugwa turiti muno antu bathura kampenya nyo muno MC wantereje chanya Kistu nora batikithenjire ngera ntonderia ombeta kuthirwa akiuga ntu bara bethiretwo bakitharia ndarasa yu betete na mbere na mbango kuthirwa bakithithia ndarasa ngine kiandari to bakomba kuthirwa bakiunira muno bara bakwirite kwambirira kigero gya KCP na KCSE na bantu bo barambira kuthirwa bakitharia bakomba kuthirwa bakijukirwa atu akiwatho na mpui arorite ndio anteru na mobisa jange jokaria bombe kuthirwa bakithingatiro ntu popo batigera ntu bara barambira kuthirwa bakitharia ndarasa ne bakugwoto ni kianda bakomba kuthirwa bakithingatira atu akiwatho kena ntu betu bomba gweta na mbere ende kinya tukithithagia maendeleo jaja kuri na ntu baria bashitanirite kenda bomba kuthukia maendeleo ugetara wa kiratia kwe kandara chakaria ndara chende ne kwambiria gwakwa ni county government twathithia kandara chagantu gakunira ende antu ba maendeleo tukubobo beta batharia kandara chakau kenda kinyana batekombe kunirao. Ningeomba serikali wanadio, nimepiga ripoti hawa watu wote wachukuliwa hatua nototio pako thokia gentokea igotumerwa ne mwinge kinyoko kendera ne siasa linga siasa na jirera yagerete te siasa cha kuthokia maisha janto bange kandara chakara karaunagirwa ne antu kandara chakara karaunagirwa ne ana betete sukuru kandara chakara karaunagirwa ni ntobi binge bono ende antu bete bakalende goro baibange utuko bange bamami bete bakadalie ende ndenda kubera antu kwenarwa ende Kenya bakamenya kwena thirikari ra yathanaga bere toga chokio kahere antu bau bajokerwa getua riria atua ire yagerete kena antu beto batekombe kuthangika kaire kana bobo lugate ibo gwete kalire na manto jau antu bau bajokerwe atigetaga yarerega no totomba kolinga siasa na metolere antu kana roito utobate kolinga siasa na metolere antu daro mabo pesa poti yenu bombigeke kenda miaka 5 nikenda tomba gweta na mbere na gukoria ntura yetu riu ni othine ria kariba kia muthe Nteto Cia Meru Nyakisti bakomba kuthura bagikurukira mendarasa yao iria komba kuthura kione kia muthe kuthura gukurwa iria kwirikana rethiro gikurwa kuri utuko na riu ni bagukurukira thina no ntu batina antu angi bakunira akariba babombeta kuthura bakiuga ni antu bate kumanyakana bomba barombere kuthura bakiomba kuthura bagikura ndarasa ithi ara barombeta thirikari kuthura gitonyera gatigati na kujukiria antu babatua tore mtio mbeta kuthura akiuga antu baba no nkinya bethiro bakijukirwa atua kuma ndarasa na kia muthe Thura Nyakisti geshuwa bunge kano dimension ke reporter Meru TV beta Frank Monene. Na tugitigana na ripoti ya Frank Monene tuitite na mbere MC wa Magmoni Justin Kithinji na menerete sisi wa ugima bwa mwiri Dr. Cia Meru Tv nionto bwa mantu jama thoku jara jetherete jakionekana na kuikana kirerwangiro Nteto Cia Meru County nkruki Justin akiaria no mbete kuthroa akiuga nionto bothoku muno muritingu ikomba kuthroa akiritangugi kwa mieri kathomba na atikomba kuthroa akiona muchara jwawe nkruki nongerete na komba kuthroa akioria Dr. Cia ombe kuthroa akithikanira na ritingugi bangi na kedratio akomba kuthroa akionana na ma MCAs. Mwandiki wetu wa Nteto kuma Nteru Martin Mugambi na gututariria nkruki thina cionthe irithiite CC Wealth Mr. Nduraku maruga Nduraku atimathikagiriria na makauga riu mena munene utukumathikiriria butibwa nonto mariuga ni takate maragiriria ati cabinet mauntu monde mamanenkanira mapendekezo mamanenkanira na bobo ungikara ni kenda thirika cibitari cietu ikorwo ikibucaga ukethirira Nduraku ate gucienekana thini wa cabinet riu ni makuona kwina kutina link na bwire ciothe bwa kuruta wira ta riu uboro korwa kwina ma watchman mate aribe mwanka makabinga cibitari na te watchman monka mwanka arutiwira maenge mathambagie cibitari inu matire bagwa in fact ni mbiso borwa cibitari mwe nasi no genda akathambia arikie kuthambia gacoka gekara nthi bagu kenda cioka kubanto dawa cibitari imingi itena clinical officers
na kuko na clinical officer oketha na kugutena nurses riu thini wa mauntu mauma muthemba uno ni motukuwa ni mabudi kucothereria no tutukena cothereria okao tuteandika professionals mama gatethereria mwenani wa ndawa botebua department ya health itikari wega na itikari wega na ni wega sisi ureo win charge etwirie otherwise wakora kore mwana ura no akankiuga ange excuse me na twetete na mbere muretheria homwaiga wa Meru TV skuru cia Ntokiombe chiriuga kiomba kuthwa chiri na kagita ga komo kiri mantu jegie guchinjia kiri kithomo gikieru kana ira ijikene ja new curriculum kethira thirikari ite omba kuthwa igichugurika na kuthithia mantu mwanya jaraja bati kwithira ajake shugurikirwa Elizabeth Karevi naugite skuru cia Ntokiombe chumba kuthura mono ikirigira kiria chiari nikenda bakomba kuthura bagitonya kiri new curriculum kana bomba kuthura bagichinjia kiri kitomo kikingi kieru na bomba kuthura bakirigira chiari bombe kuthura bakigura mo kujangija meru na mantu jangija maingi nkuki akiari no bete kuthura kiuga ontubo ne bukwenda mantu jam makaijombe kuthura ajagi kwa anto akomba kuthura jakithingatirwa ni ontubo kuthura arimo kana aritani no mwanka bombe kuthura bagikurukira trading na mwandiki wetu Nteto kuma Nteto County Dennis Fundi na gututaria nkuruki mwakari uyu thirikari nene kuvutukira ruvonge rwa kithomo ni rambiririe mutaratara musero wa mathomo mutaratara uria kabinda kanini kavetukete kana mithenya minini vitukete anyitete ni amwe ni maugete ni mari na mathina ni gukorwa mavuku mari mabatie korwa makithomithia mutaratara musero matikinyete ni gutukora tukerewa makiria uvurwa mutaratara musero ni na murugamiriri munene wa sukuru wa Agape Junior Academy Madam Elizabeth Karevi mutaratara uyu na ruga yaku ungiga uvianatia Nengitwe kugovoro wa mutaratara mweru wa kithomo kuringana na uria monete ni mutaratara ukuvota gutethia ciana no tumeciana cietu igatuika cia kugacira vau mbere no ati kuringana na uria monete ni tukoretwo twina challenges nini avana varia ni undu wa gukorwa especially thini wa karibu thukuru cia mundu kiombe ni irakorwo na challenge ya gukorwo tutina mavuku tondu mavuku mane twai na mombere mai mavuku ma old curriculum na nimo twa insisted na tukona aciari makareta mavuku makagura tukametia mbia tukagura mavuku vamwe na riu gukorwo twina new curriculum iratubidi turute mbia cienge tugure mavuku mengi no ate thirikari ikiambiriria muvango mweru riria twae na CS Matiang'i ni waugite wega kauga mwana anaye sukuru cia public kana sukuru cia mundu kiumbe ni mwana wa thirikari kogwa agereerwe gukorwa agitwika considered na njira cionthe angorwa ni mavuku thirikari igacugurikira tondu mwana ni wa thirikari angorwa ni laptop twagereerwe gukorwa na twe sukuru cia mundu kiumbe igikorwa nacio no ate riria program ya yathire na mbere ni twethire tukithira ati ciana cia public schools ni cio cia twikire considered mbere probably tureciria no gukora thirikari ringi ivinda ringi rigaoka ni magato consider but of which turonekithie kavora muno nginyagia ikabindi twingire mivuko ringi kugura mavuku ma new curriculum but of which tondo new curriculum ni ambiririe no nginyagia thie na mbere na no nginyagia tuthomithia ciana cietu na to make sure ni manyita mutaratara mweru wa kithomo ngenda kumenya gutura kwa mavuku mama kana gukona ni muracoka mavuku niguo mutuike akugura mavuku maundu mama maramuvinyithi undu uyu ramuvinyiriria atia uratuvinyiriria in this way tondo new curriculum already ni nyambiririo na kuringana na thirikari yugite no nginyaga mwana wa guothe ambe akorwa i system mule ya new curriculum whereas twe ene asukuru tutina evinda rire new curriculum yambagiriria tutiano na mavuku macio kogwo riu ni kwambiriria kungangana angorwa ni laptop ciana ciagirirwo gukorwa ikithomithwa na laptop especially uria maugire ciana cia class 1 that is grade 1 magirirwo gukorwa makithomithwa na system ya laptop but right now tutina laptops
nicio turageria riu kung'ang'ana kuruta mbia mivuko tukiguraga tukivinyanagiriria tukiambiriria mwaka mweru tukorwo ati ciana cietu cionthe ina laptop tondu ngigura laptop imwe nigetha kave ciana cionthe wina ciana 30 kirathire uranindi laptop 30 koguo riu tukoretwo tukigura imwe igiri ithatu nigetha tukiambiriria January at least tukorwo tukimenya ciana ikorwo ikimenya in the new curriculum but of which tukoretwo tugi struggle nayo wana tutaina indo icio kana twina tuindo tunini turia turatutethereria kuruta wira wa new curriculum uria thirikari yathanite. Na ngenda kumenya mwita cukuru ya Agape Junior Academy murakatia kana ni maundu mariku mureka maro magutigirira ati muvango wenu atwika wa gukorwa nwavaniki nwathina mbere waru macukuru mama. Asanti. Undu wa mbere uria tureka twita cukuru ya Agape kuonithania ati muvango wa thirikari ni tuwikirite vinya na tukawunyita mbaru kabisa ni ati one thiini wa cukuru cia gicagi most of the times urethira ciana ciuma vau kavere ciana ciaumaga nasare ikithiecaga class 1 but kuringana na muvango mweru wa kithomo ciana ciagirirwa kuma nasare ikithiecaga PP2 that was pre-unit class kitambo na woria kuo gicagi tutina kirathi ta kiu gia PP2 in most schools koguo uria twikite nigetha tuonekane ya kwamba ni turanyita kithomo kia new curriculum mbaru tagwetu twacire ciana kuringana na miaka uria thirikari yathanite tugioca ciana icio cia miaka 5 tugiciga thiini wa PP2 kuringana na uria thirikari yathanite ciana cia miaka 6 tugiciikira thiini wa kirathi gia grade 1 kuringana na uria thirikari yathanite na tugikorwo twina PP1 iria yo iranyitirirwo ni ciana cia miaka 4 kuringana na uria thirikari yathanite koguo riu thiini wa cukuru yetu tungetua kuga kwi vandu turaga kirathi kimwe tondu irathi ni twaicokia kuringana na miaka ya thirikari uria yathanite koguo ucio ni undu mwe tureka nigetha gukorwo kuonania ati ni turanyita kithomo mbaru na nigetha ciana ithie kuringana na miaka uria yagirire na uria thirikari yathanite. Undu wingi turageria twita cukuru ya Agape ni kuona ati digital literacy tutiagirire gutigwa na vuva regardless ni tugukorwo twina laptop imwe kana igiri kana ithatu tukageria tukona tari twina program iria yo irutitwo ni andu ma IDU program maletete thimo ina kithomo ndari ina all the strands ya PP1 na PP2 koguo mwana wona oca thimo ambiriria kuthaka nayo tondu ciekiritwe in form of games ni aravota kuwika matching in that smartphone ni aravota gusora even the shapes and the other things iria thimo smartphone iramutongoria kuringana na uria iramongoza tondu iyo smartphone iratumika ita mwalimu wake no kethira ciana rire mwalimu arugama varia mbere kuthomithia ni iranyita wega tondu already undu ucio ni mawonete thiini wa smartphone na kuringana na the new curriculum iratwira ati ni twagirirwe tuthomithie ciana uria ciagirirwe gukorwa igitumira the media in all ways nigetha makorwo mai exposed to the media so with us ni tura make sure like class PP1 ni mese kwe control na kuthondeka undu wa guothe thiini wa media in the smartphone no gucorere in shape kuringana na uria angainditwe na ni strand iria cie thiini wa smartphone iria twinayo na muvango uria twina wikiritwe thiini wa thimu iyo wa mathematics koguo ni turatumira tura introduce as in wamakiuga makinya grade 1 matigakorwo na umo wa gutumira laptop na tablet igakorwo we undu raithi gutwika introduce tondu already ni mambitie kuthaka na smartphone na kumitumira imwete ibuku riao ria kumatethereria kuthoma koguo eto muthenya ria makengira grade 1 na laptop gutigutinda makingaindi ni kuingira na kwambiriria kuthaka na laptop na kuthoma nacio. Thank you na ngirekiria na njira nguvi muno ni ndumirire kungiva aciari uvoro wigie cukuru-ini yaku maundu uri megie kugwatirira mutaratara uyu muciri wa mathomo uria ningira aciari thirikari yauga ni yauga na gutigucoka na vuva koguo uria tukwenda tunyitane njara anangikorwo thirikari tikorwo tuvete mavuku kuringana na uria maugite mwana
muskuru kiombe na mwana wa public school ni mwana angikora undu cio no gauko kinyanire twagirirwo tunyitane njara tutethererie ene masukuru anangoro ni kuruta igana no ri ongi akaruta igana uri ongi akaruta magana mairi turete mabuku mamatugure rita rimwe ciana cietu ithie na mbere na new curriculum tondu thirikari gutie ndigacoka na vuva nwanginyagia uria maugite tutimize na nwanginyagia ciana cietu isonge mbere tondu angikorwa anene ni monete uguo niguo gutethia ciana cietu na anatu ni tugeretie mwaka uyu ni tugeretie tukona ni undu uratethia ciana nwanginyagia tukinyange kinya mbere nigetha ciana cietu ikavota gutetheka na varia kavere. Thank you. Kuringana na mwalimu Elizabeth Kareithi mutaratara uyu uri na mathina no gutethia ciana na njira nene uguo akioragia ngwataniro gatagatiri kao thirikari vamwe na aciari. Dennis Fundi, Meru TV ni ugwere kaunti ya Embu giciko rimbunge kya Runyenye. Na twitite na mbere mrithiria umwega wa Meru TV Chibo wa Gaito East nombete kwithirwa akiregana na miario iria ikwirikana nomba kwithira gituma area manager bawe ome ya gicigo kiawe nkuruki akiaria ari mathikone Chibo John nombete kwithirwa akiuga guti muntu kinya muiru kana mutune uri iguru ria watho na uria akomba kwithirwa akigwatikana na maiti akomba kwithirwa akijukirwa itagaria ria kiwatho. Mwandiki wetu Nteto kwa Stella na gututariria nkuruki. Nyuma ya kariba kiago nture kioru kwithira bagitetana kumeneria masabwire kuma Nteto Cia Meru Tv Gaito East. Sibo wa Nteto niwe John Murori omwarania na ciumiritie na kwithira gicokia kiuri giki na njira ya mwanya akiaria mathikone Nteto Cia Ngu cia Chibo Murori na ugite na batikurwa kiuria kira kigenie na gicigo gia kwawe amuna thagira akimenya mantu jara gethagira jagita na mbere Nteto Cia kwawe magita jonthe wau Murori na ugite gukeja kuthira macabwiri jaja ni ja kwagara na jageta kurita ngugi ja kwirirwa omuntu ne thagira ari rungu rwa watho na batikwithira akigambithwa kuringana na watho. Nyombori ja kwambitiera ante comment no tuteketete atia I don't know endi jaga ito istingetete atia nyombori ya mami gakwira tae kwa twikaira metegone unnecessary nara tutebatikwithwa tuketete atia na ndio mburi mantu akatwende ko I'm in charge of Gaito East wa mtu na didi bituko biawe etoka ianto mwamba ora ka gwetora na ikokoti nyasa mwari akarumana no tigwa kotini nyani ngwanka danga na ikokoti utoi na immunity nyantu kwenge nyani ngwenda aregete wita kotini na itro warrant utoi na immunity ya kotini tiga president wenka kwinyiria cio kuma ntura ya Ngu cia gicigo mbunge ga Central rieto ni Patrick Pastela. Tutita na mbere hakari na tumiriba barabara ya Nderone Kimongoro Kisimani Kanuni Wanda nibomite kuthirwa bakiumagarukana gutatani untu bwa kuthukanga kwa barabara iji arabomite kuthirwa bakiromba kinya thirikari umbe kuthirwa ikibaigirwa kiona kumba kuthirwa ikibathondekera barabara iji aria gukwirikana barabara iji ni umbite kuthirwa kinya ikithamwa kuma kiri national government na county government na ngurukira bakumba kuthirwa bakiuga gutiwe gutimutongeria kinyori kukanori kwenda kuthirwa akigwetanirwa na barabara iji ya Kimongoro Kisimani. Mwandiki wetu Nteto nombete kuthirwa akithuranira Nteto iji na guturetera iritariria. Ndene yegembe ni kwitherwa kwina barabara ijiri barabara ira ciitherwa iri ndito muno na iri itiumba gwetereka ngari ira ciitherwa isumburite wananchi kana antu barutere ruru wa igembe. Barabara imwe ukarikana ni barabara ireretaga ubici muno kana irereta mateta ja maingi iremenyekana jakore iria ngari itiumba kumitia kana kinya muntu wengwetirite ona maguru netherwe na thine nyingi muno ya gwita.
nande nĩ kumĩrĩte barabara ĩngĩ nayo ĩrĩa ĩrĩ ng'entu mũno ĩrĩa ĩgwĩrĩkana nĩyo namba 2 ya kore kana rĩmwe no ũmĩone ũkũringananĩrĩtie na kore kũringana na mathĩna jaja barabara ĩnĩ nayo nĩ barabara ya kuma Kĩmongoro mwanka gwĩta Kisimayo. Barabara ije nĩretete ngucanio cia gĩsiasa o amwe na kinya wananchi nabo kuthwa ibakumia nontu rĩrĩa siasa ikuringwo igũrũ rĩa barabara ije nĩka mwananchi wa kawaida ũrĩa ũkũmĩtumĩra akwithirwo ethi nene o ũrĩa gũtuka na gũkĩraraga rĩngĩ nwije ate igita rĩrĩa mbogo ikorwa ijere kĩrĩa kiumiaga nĩ nyaki nande akariba rutere ruru ne baguteta nontu bakwithura barabara ije ne kushanĩrĩtwe nĩ thirikari inene o amwe na thirikari ya county council ya Meru kana thirikari ya county ya Meru. Ĩrĩa ĩgũtũkinyĩra nĩ atĩ barabara ĩje ya kuma Kĩmongoro gwĩta mwanka Kisimayo ĩkũrũkĩrĩte Ntherone nĩ atĩ barabara ĩje nĩrĩkĩria kũritwa rũtere rwa county na yachokua kĩ national government na yachoka yauma kĩ national government yachokua kĩ county kaĩrĩ ũntu bũrĩa mwananchi wa kawaida atĩkũmba kwĩrewa na atĩgũkarĩkĩte na mwanka akaumĩra na mathigi akĩenda kũmenya ũma bwa barabara ĩje na bũrĩ na bobongwa bagatũra thĩnene ĩje mwankarĩ. Kwethera barabara yenjiro iroe metaro njere ati ati utegotera bigibigi kangari malori yongo yatuingilete njere no tona kwebere ilori barabara yekero waya na mitambo yengare mwangi ni antu bainyana na bonda ba bigibigi na bangari na inyaba lori bonda bainyana na mutambo na yo ute antu ba county no te antu ba national government antu bonde ni ya Kenya tisa sawa bwana Mwambi ndero barabara ere kuma Kĩmongoro kwiyani eku meani onde yaruari na antu bana kianda kinya antu bakio ino na beta atia no na barema so wana chire katutume tukwire barabara ikilasi kya ikilasi nene muno kya kuthwana irwa maramu kana karavati ilamie kwendeka kuma kianda kwita mwanka Kisimani antu bane antu baiche kulitangu ecio batura chinto bioma o ate sawa na kinyanto bako bakioibe yete na bakeyangari sio kidogo so tafadhali kitha kwa barabara enge bati ushughulikirwe embe mapema haraka nonto wakwa ikuwekirwa lami kuma maoa wita kiegoi kuma Kĩmongoro wita mwanka ogoti katithi na ikuwekirwa lami athero kuma maoa wita athero wita Kilili kuwekirwa lami so tafadhali tuenda kuona barabara kuma Kĩmongoro kuya Ntherone wita Kisimani kairwa lami ende ni kulingana tariki imwe tuna mheshimiwa John Paul na nyasi yetu alenwe tokea na basari seki cia irasi tware karumarwa twira tariki 4 agasti kana mweri wa 8 ruto ake yako ni uma kandi urongo atwira ruto ake yake ndeya na njira ciume bielo bithiri na mwambicire ayo na nyanto ba mwete bara bakatholiki bare yao na wero onto bokariu kanisene katholiki ya mwenti awa njira ya Ntherone wita Kisimani beyete kumegwithia ngabana kethira kuri muntu wego katholiki akujira onto bu Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nuri kwa hivyo mheshimiwa John Paul akiwa ake ya ruto wao kenda badala unsinjira yingirwa lami ene njira Ntherone oni me kuibwa murimo muno nontu intobia kwa bila bingi Ntherone bia thetia atia ni undekwa atanosha na arosha na njira tumera wita bikibike kwa kangare niriko ngere ndino mbua
ntethira cia mweri ntetete ntetendherone kankilukire tendherone ntuku ithatu within a month, lakini kwa tuika kwe mantu yoto tonyo nonto inquiry romba barabara erora, lakini ekenda kwe ntwangi umba wita neka umba kwethire kiona msanda kako ndo tumba kuthura nonto bwa aroyeta ntube ndiwande bwaswe onde yao barabara enderone yakinya mwiso kwarirwo mantu yayo nonto okya kwetha ndietera o county chama na gereito bagethia atia ekya kwetha ekwa national sire na John Paul ilasi manjira yethia atia ende otie ita to kwendota batu wethera njiri ke chama ni lazima yethia atia no twende tote kwenda mantu akurushanirwo no to rushanirwo bwana mwaga to atwe kama inde ara ora to kama tetu nyabi kibiki baba rera bure kwendere ndalami rege yakuwa na ngere nda mwana mukakara bati isa zawa na kera murungu antetie indandike barua nonto ba ndrase mutunge momba kwetha kio mbeche kenda ndimithiria mbeche ntobeto na mbeche chewa kandrasa ba national government tutea kandracha rayu kumani manti ya sara serem ngote ki kumenya bwana pite ngote ki obu bwaria na gavana munya na ibu kumenya tamanti ya karire nande ne bakoromba thirikari icio igiri ya county na ya national ciombe kwiringanira na bombe kubathondekera barabara nontu bo bate kumenya national government na county government na ruare tukwamba kuibwa barabara iyi kirete kwa county government, national government babumirega, county government babumirea, batu na atu resident baganuni want tukumenya leo project sio yere sio tuwa si ant don toleu ni ya kapona vya tongege na itwadurira tongege ba national government na twadura atongege ba county government mantu yau bakegera na ila barabara usu yeleu umenye ni mwananchi wa kanuni want no kugeraniwa na thirikari usu yele nisi menye wananchi kama kumia barabara ukinyangombe bile miweta utege ndokumba weta bene ya Kenya msima tutona barabara ngeka liyo Nemenye by'abantu tosete sensibayo na netu kwenda services sio na nondo netu aringire kura twatara thirikari ora tukuona county nge igethithirwa kana tukona wondi igethithirwa na atwe netu kuromba ontobo thirikari national government bado tuli macha aware ito kwenda barabara kwa konge na county government barabara kwa konge tafadhali barabara yuda teanirwa. Thank you very much. Ne kwethera ati ando bariga bagweta ondiga nkiuga mbuyonda ninde au mbaketa kwa mbona ando kila siku bari wana ndo barabara yeto eloki saiti na kinya barabara bako yandiga nkiuga mbungo na bakiune kanga maoro ngona beka matwaro rikeya ikawa wa kwa ntorene kona ke wakadiro kinya yena into mwanga watweka kadiro kinya kiomia no ndo wacha bomeoko mwanga kinya bukenda oneka ya gukira kinya ngare ko kabuinya mtora bikibiki eteri yanga nao ikuthira woro no tubonjera inyarume bana bate kinya musithasi no tubonjera kutoka mboya nto ibaune kangeta maoro mno na inya kuringangirwa na wi accident inya be kuja no to bwanjera ubora thoki ya kongo kate okolokereka Mrethi wa banke reportera Meru TV kumaya mirigone ya Igembe Mawa. Wankera umreithiria umwega wa Meru TV tukuba kuthora tugikinya muthia joa Nteto Cia thaa igiri twocokera nkatho cia mwanya ni ntuba kuthora ogwaterete mutambone joa Meru TV na nkukinkyu magaruka tukomba kuthora tukiendera aritobonde bara bambiritie magiro jo na bara beterete tukomba kuthora tukibendera umbani na tukabera bombe kuthora bagikuruka
na rangi burukite ni rietwa ukambita Gloria Mwirigi. Tumbe kuthora tukigwatanira kairi kiumia kiu kijite ntuko ya Jumatatu na Jumaine.